lensizwa lena owner leli dolobha insizwa edumile kosomabhizinisi yathi njengoba sikhankasa kangaka sikhankasela umkhonto kubalulekile ukuthi singahlupheki izothatha leli dolobha lalo ilithintithi lenze libe lihle kakhulu ebese ke isinikeza ukuthi masigijima ngalo ukuze sikwazi ukufika lapho ungafike khona kalula lapho khona okungekho dolobha silakhe thina ngale moto silakhe idolobha libe khona sikwazi ukuba zonke lezi zinto ezikhona la phakathi kwazo ufuna ukuyibonga